سلام تخطات نايس channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمليت نايو لومون كم وترو أقدس زيناتاتن تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا سامو داتا نايز مدب مسانا خصون عدو ما بخبرنا عدمكم هلو مارستي قد زلو حبريتا أمريكا قبل الإيران زكادتو مور ديتيلز رخيبنا لنا مور حبريتا رخيبنا لنا سلازي exactly انتاي قاتيمو هذا عبد مهرت دما يزلو وزقو دايزي مهنياتو أبزع كفال أمريكا خمس جيرات فلتنيا ስለዚህ ሕጂ ዘሎ ዎርፌር ወይ ከዓ ዓውደ ኩናት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ወይ እውን ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኩናት ኦፍ ኮርስ ከም ኣሜሪካ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ካብዚ ናይ ኣሜሪካ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብዓቕሙ ክመሃር ከም ዝደሊ ክትፈልጥ ኢኻ ብፍላይ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ዝበሃሉ ብፍላይ ከም በዓል ኣቢ ዓንደርቲ እውን ክመሃርሉ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ እቲ ናይ ግበታ ሕልሚ ናይ ፀቕጥን ናይ ካልኦት ንምርባሽን ዘለካ ሕልሚ እንተለዎም ንዑ ክመሃርሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝረአ Today, breaking news, a historic day for the United States, Israel, and the world. The U.S. bombs Iran. The commander-in-chief, President Donald Trump, authorizing the U.S. military to strike 3 of Iran's most lethal nuclear sites last night. We know of no human casualties, but Iran's nuclear infrastructure appears to be badly damaged in the biggest B-2 stealth bomber action we have ever seen, including ስለዚህ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ዓብ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረትን ንኣሜሪካ ብፍላይ ነቲ ናይ ኩናት ጎስጓሲ ዝኾነ ሚድያ እቲ ናይቲ ዎር ሞንገረርስ ሚድያ ከም በዓል ፎክስ ኒውስ ኣምፅኦ እዮም ዘለኹ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገራዊ ኢንተርቪው ስለ ዝገበረ ንዑ ክንሰምዕ ስለ ዝኾንና ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ሓደ ዓቢ ታሪካዊ ፍፃመ ከም ዝገበሩን እቲ ናይ ኣሜሪካ ድርቅናን ትዕቢትን ድማ ክትርእይዎ ኢኹም ናይ ብሓቂ ሓደ ግዜ እዚ ሕጂ ዘሎ ሲስተም ክወድቕ ኣለዎ ወይ እውን ንኣሜሪካ ዝፃረር ሓይሊ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ክንብል ከለና ካብዚ ዝብገስ ምዃኑ ኣብዘይ ዓድኻ ድሌትካ ጌርካ ተገምጢልካ ነቲ ተሃሪሙ ዘሎ ንሱ ንስኻ ፃድቕ ከም ዝኾንካ እቲ ተሃሪሙ ዘሎ ከመስግነካ ምፅባይ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ክሰምዑ ኢኹም ብሓፈሻ ዲቴይል ዝኾነ ሓበሬታ ናይቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብቲ ነቲ ኩናት ዝመርሐ ጀነራል ክንሰምዕ let's go. Tonight on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. This was a complex and high-risk mission carried out with exceptional skill and discipline by our joint force. I want to thank every service member, planner, operator. እዚ እቲ ነቲ ኩናት ዝመርሐ ወታደራዊ ሓላፊ ነይሩ እቲ ኩናት ኣዝዩ ከቢድን ኮምፕሊኬትድን ከም ዝነበረ እቲ ኦፕሬሽን ናቱ ንዑ ማኔጅ ንምግባር ዝተገብረ ስልቲ ድሓን ኣድናቆት ክትበሉ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ክትሰምዕዎ ኢኹም 125 ነፈርቲ ገሊአን ካብ ኣሜሪካ ክትርእይዎ ኢኹም ብኣኒሜሽን ፅቡቅ ጌረ ከርእየኩም እየ ኢትስ ክሬዚ ሓደ ነገር ግን ይበርሃልካ ኢራን ወይ ኤር ዲፈንስ ናታ ተጠዊሉ ኣሎ ወይ እውን ነዚ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣየር ክትርእዮ ኣይትኽእልን እያ ዘላ ወይ እውን ሪኣቶ ከላ ክትሃርሞ ይደለየትን ክንብል ክንክል ኣለና ምንታይ እንተ ኩናት ናብ ካልእ ከይከይድ ሓደ ካብኡ እዩ ከርእየኩም እየ ግን ድሓን ሶ ካበይ ተበጊሶም እንታይ ገይሮም ካብ ኣፉ ስምዕዎ እዚ ነቲ ኩናት ዝመርሐን ህዝቢ ኣሜሪካ ብሪፍ ክህብ ከሎ that made this mission possible. Their actions reflect the highest standards of the United States Armed Forces. This operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. It was planned and executed across multiple domains and theaters with coordination that reflects our ability to project power globally with speed and precision at the time and place of our nation's choosing. This was a highly classified mission with very few people in Washington knowing the timing or ሕጂ እቲ ዕላማ ናይዚ መጥቃዕቲ ንገብሮ ዝነበርና ጠቕላላ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን እንተተኻኢሉ ንምድምሳሱ እንተዘይተኻለ ድማ ንድሕሪት ብክንደይ ግዜ ብዓመታት ድዩ ወላ ብክንደይ ዓመታት ንድሕሪት ክጉተት ከም ዝኽእል ንምግባሩ ዝዓለመ ከም ዝነበረን እቲ መስርሕ ድማ ብዝረቐቐ ፕላን ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ወላ እውን ኣብቲ ሎው ሜከርስ ዝበሃሉ ሴኔተርስ እዮም ገለመለ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይተሓበሮምን ወላ እቶም ናይ ፎሬን ሪሌሽንስ ድዮም ወላ እቶም ናይ ዲፈንስ ዝኾኑ ሴኔተርስ እውን እንትኾኑ ከም ዘይተነገሮም እቶም ዝተነገሮም ድማ ናይ ሪፐብሊካንን ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕን እምበር እቶም ዴሞክራትስ ከም ዘይተነገሮም ስለዚ እዚ ብዙሕ ሕጋውን ፖለቲካውን ሕቶታት ኣላዓይሉ ኣሎ ኣብ ድሕሪት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ
نتي تخكلنيا منقد تخطيلي كونن غير وانا زكونت هذه فذا أمريكا نفسه زغالة دراما فتير له. Nature of this plan. I'll refer you to the graphic on the side as I walk you through some of the operational details. At midnight Friday into Saturday morning, a large B-2 strike package comprised of bombers launched from the continental United States. As part of a plan to maintain tactical surprise, part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy, a deception effort known only to an extremely small number of planners and key leaders here in Washington and in Tampa. ስለዚህ እንታይ ገይሮም እቲ ሽጣራ ድማ እቲ ቴክኒክ ዝተጠቀሙሉ ብዙሕ ናይ ምትላል መስርሕ ተጠቂሞም ነይሮም እዮም ሓደ ካብቲ መስርሕ ዝተጠቀሙሉ እተን ነፈርቲ ካብ ኣሜሪካ መደበርናተን ተበጊሰን ንናበይ ገፀን ተበጊሰን መጀመርያ ንምዕራብ ገፀን እየን ከይደን ናብ ፓሲፊክ ገፀን ንሰላማዊ ውቅያኖስ ገፀን ኣዚፍ ናብ ቻይና ዝኸዳ ዘለዋ ወይ እምብኡ ዘሎ መደበራት ናብኡ ዝኸዳ ዘለዋ ናብኡ ገፀን እየን ተበጊሰን ዝኻ ንምትላል ዝተፈተነ ምዃኑ ብዙሕ ናይ ምትላል ሽጣራት ተጠቂሞም እዮም ዶናልድ ትራምፕ ንኽልተ ሰሙን ናይ ሰላም መስርዕ ዕድል ክበየ ዝበለ ሓሶት እዩ ምትላል ነይሩ ቀፂሎም ካልኦት ከምዚአን ቢቱ ቦምበርስ ኣብ ዲዮ ጋርሲያ ዝበሃል ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣምፂኦም ነይሮም ካብኡ ይኽብገስ ዝብል ገምጋም ነይሩ ንሱ እውን ኣይገበሩን ስለዚ ከምኡ እውን ክሊ ኣየር ናይ ኢራን ንምትላል ተባሂሉ ገለ ነፈርቲ ናይ መጓዓዝያ ብኡ ከም ዝሓልፋ ገይሮም ነይሮም ስለዚ ኣገይን ብዙሕ ናይ ምትላል ማኒቨርስ ገይሮም ነይሮም ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ መራሕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ዘይምርድዳእ ተፈጢሩሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ውፅኦም ነይሮም ሓሶት ምዃኑ እሱ እውን ኩሉ እዚ ዲሰፕሽን ከም ዝነበረን ንፀላኢ ንምድንጋርን ንሃንደበትነት ንምፍጣርን ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ምዃኑ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኩስ ተባሂሉ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ጀኔቫ ዝግበር ዝነበረ ንባዕሉ ንሱ እውን ኣካል ናይቲ ምትላል ከም ዝነበረ ኩሉ ንኢራን ንኸተዘንግዕ ዝግበር ዝነበረ ምዃኑ main strike package comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. Throughout the 18-hour flight into the target area, the aircraft completed multiple in-flight refuelings. Once over land, the B-2s linked up with escort and support aircraft in a complex, tightly timed maneuver requiring exact synchronization across multiple platforms in a narrow piece of airspace, all done. So ዘነፈርቲ እዚአን ኣነ ካብቲ ፓሲፊክ ተበጊሰን ንኢራን ክበገሳ ከለዋ 18 ሰዓታት እየን ፍላይ ገይረን so this is ዓብይ ኦፕሬሽን ከም ዝነበረ ከባቢ 10 ዝኾነ ቢቱ ነፈርቲ ከምዚአን ሒዞም ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣብ ክልተ ቦታታት ኣብ ሰማይ ከለዋ ሪፊል ነዳዲ ዝመልኣለን ማዓት ነፈርቲ ነይረን ናዚአን ጥራይ ዘይኮነስ ንዐን ዘሰንያ ብዙሓት ነፈርቲ ስለ ዝነበራ ዳርጋ ናብ ቢልዮናት ዝፅጋዕ ዋጋ ዝኸፈልሉ ኦፕሬሽን እዩ እዚ እቲ ዝገበርዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ መዳለዊ ንዓበይቲ ኩናት ይጥቀሙ ስለ ዘለዉ ትጥቀምሉ ዝኽእሉ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ብሓክሊ ኣየርን ብሓይሊ ኣየርን ዘለዋ ፀብለልትነት ንኩናት ብኹሙ ክድህሎ እያ ትፍትን ክትውዶ ይትኽእልና ክድህሎ እያ ትኽእል እዚ እጂ ኣካል ናይቲ መስርሕ ምዃኑ ድሓን ብዝበለፀ ንእሽተይ ምስ ተዛረበ በአኒሜሽን ዝገበሩ ካብዝናቱ ዝበለፅ ኣሎ in a narrow piece of airspace, all done with minimal communications. This type of integration is exactly what our joint force does better than anyone else in the world. At approximately 5 p.m. Eastern Standard Time last night, and just prior to the strike package entering Iran, a U.S. submarine in the Central Command Area of Responsibility launched more than 24 Tomahawk land attack cruise missiles against key surface infrastructure targets at Esfahan. As the Operation Midnight Hammer strike package entered Iranian airspace, the U.S. employed several deception tactics, including decoys, as the 4th and 5th generation aircraft pushed out in front of the strike package at high altitude and high speed, sweeping in front of the package for enemy fighters and surface-to-air missile threats. The strike package was supported by U.S. Strategic Command, U.S. Transportation Command, U.S. ብሓፈሻ ኣብቲ ውሽጢ ኢራን ምስ መፁ እውን ብዙሕ ዲሰፕሽን ቴክኒክስ ወይ እውን ንምትላል ዝተፈላለየ ስልቲ ከም ዝጥቀሙ ዝነበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኢራን ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ንምግባራ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድዩ ወላ ነፈርታ ልዒላ ክትገብሮ ትኽእል ስግኣት ንምእላዩ ኩሉ ዓይነት መንገዲ ይጥቀምዎም ዝነበሩን ቀቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ ምግባሮም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዎ ኣብ ዝበልዎ ቦታታት
بميسايلات جيروم كم زهرمون ينقرالو كابتن مراخ بحري أب كبابي عندو كانوا زين ولا بتي تكانا إيران زلوا كابو قالوا كلنا عين third generation fourth generations بعلا نفرتون العلوم كابزي كابسفل عليه بوتات تبجسن النت بوتات حليفا سكامي قبر خمسة بران نزخون إيران كجبر زغلتن دت كعزلوا زين عجزات وازلوا B2 بومبرز بعلين كاب ميزوري وايت مانز بهال اير فورس كاب امريكا استبقسا نيرتي زبلوس نبره مالتيو سلازي ابستفل عليه ندادي اناملع كمتري وزلخ مالتيو ات اوبريشن ججف لوجستيكاوي حيلنا امريكا زترايليو قبل عليو ديو غارسيا زبالون اقداسي ترى استعوتي جن العلامه دايما دي تباهلو كابتي ديو غارسيا كم زخلن نعوك طمتهم زلوا نكشك زغبر زنبر تاكتيك كم زنبرو مجمات يدلي بعفشا زي ديو غارسيا زبال اير بيز ون نبز علامات زتقملو زلو بوتا مخانون نچاينا كونتينمنت ون كم علامه تتحيز زلو كم زخونن قالوا دمازن تريون دي لون كاريرز بهلا بزحات نفرت كابا تبقسن بين جيرن بعمان جيرن سعودية جيرن بإمارات رجيتن زحلفان قلن جيركا ناب إيران قصن مستيا كاب أمريكا تمتسنا برا بستواها هذا من قدي ولا كأمريكا ونبز من قد مسأني متيوم تواها يدو متيوم كل عينة متقعتي نستوى السنة جزية جيروم اتزد اليوم زنبرا علامات دما ملو بملو حريمنا يمزبلو قسمعكم يتجنرال كله زخوني يكون رزيستان استقامة ويكا متقعتي كاب إيران كي قاطمنا بناتو زربات خينو إيران نحنا كم زد كعنا يوم دسمعي مثلا بمبالي زقلتو نحنا مسوت أنا زخونة يكون فتننا قبر ملسي كم زي تراين بتي ملو بملو تو اوبريشن نحنا نقورز لنا بعود جرنا تحت حجي نت علامات ملو بملو كهرمو خيلهم دو كفرسو خيلهم دو نتي بوتا نتي نايني كولر عقبنا إيران كتفو وكيلهم دو that's a question ولا نشاتهم كمل سوادي كعلو بحجي كريم زولو زلو ونهاتو كهرمو دايم زخولن بر exactly انتاك كفال نايتي بوتا الداخيمان ويون أكاتيلا ويون تغلال زيرو جيرو مليون نوعو بحجي كجلاس جن سبستنشال ويون حيال زخونة عنوات كم زور دوغنسي جيرنا لنا زبل مدمدم تايزه من السود زغان تايو زتي زدربي وزنبرو بومباتات مخانون تي بومباتاتون بريغا خقبرو قدم بزيوم يهارمو يحريد ما بتي كالو ميسايلات كابتل سامارينات ناتومن مراقبهم دمت زنبره exactly أبتا علامة السوز هرما تخطيلو نابو دما زيادة دامج نمقبار تباهيلو بزح كم زقبرون أبسلستيو دما تي إسفهان زبال ناتان زبال كمون فردو زبال أبسلستيو زيادة نايزياتن نايزنا B2 سبيريت زبالا نفرتقن أبتي فردو زبال أمانات مريد زغونة كبيت زبالو نابو زقبر زنبره متقعد خمس زغونة ينسنقر لذي again انت عينت وتهدراوي أعمية أو خمزلون انت عينت صبلت الند بزلو حيلي تقامو خمزلون نقرمينا زلنا نريد لنا مالت إيران مجمريا مس إسرائيل كتواقع مس إسرائيل بزح واقع مسكفل الدماء زيوم أعمى ما كيبهم تانيهم زي إيران زخونة قبر ما تنتجيرا كارموا خمس خولي فلتن إيران سلزي إيران زخونة ريزيستانس أي قبرتن يوم زبل زلو تحبري تمالت سلزي زخونة يقول نفر كي تهرمهم زخونة يقول فتنون كي تقبر لنا يوم زبل زلو صو زي الأمانة أسالتنا وتينا كابتبوتا نابوتهم كم سملسو الجناب جنرال كملس دهريو علم قبر ملسي زهبتو بخل من قد كن ريينا U.S. Space Command, U.S. Space Force, and U.S. European Command. As the strike package approached Fordow and Natanz, the U.S. protection package employed high-speed suppression weapons to ensure safe passage of the strike package, with fighter assets employing preemptive suppressing fires against any potential Iranian surface-to-air threats. We are currently unaware of any shots fired at the U.S. strike package on the way in. At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10 a.m. Iran time, the lead B-2 dropped two GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordow. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against two nuclear target areas. All three Iranian nuclear infrastructure targets were struck between 6:40 p.m.
and 7:05 p.m. Eastern time. Again, that's about 2:10 in the morning local time in Iran, with the Tomahawk missiles being the last to strike at Esfahan to ensure we retain the element of surprise throughout the operation. كم زين رياض لنا أتي استجبري ساعة كلتن عصرتن نايليتي أب إيران كم استقايدة كل عينة متقعدكم زجبرون دارجا تتصباب يوم زجبرو زنبرهم زنبرن بتن عبيت بومباتات تجيهم بخال بومباتات وسيقوم بمدما بتي تام هاك زبرو زلو ميسايلات كابت مراخب زبقس زنبرن ما وسيقوم نتي بنات ترجع يوم زجبرو هم زخوني خاطري لذي إيران أمنا كم استقوتت جن تتصاب بحق اليوم نتي نيكولر اليو دمسي سمو بزح ريبورت نريزل لنا كلتا معالتات حدا معالتك ادمتي زمت قعتزي عبيت مخاين بزح نبرت كابت بوتاتات التكوت كم سرايم زنقرو زلو سلازي برقص نتني كل عاقمنا إيران تعتقرت يعني يوم كونوا قول يوم جن زيرو مالي سمو إلكاك زربي قل داي كلن كابز خنا بيقصنا هنا كنقصلنا زبل دما كنرينا بحفشا كن نسو ديتيلد كمي كم زغبرو يوزنا غرزله سلمتا اسكي نغرالو حزب امريكا نمغلاص راي كونه نخالو صلاتن مدحاليزي خالو صلاتي انتاي كنغبر كم نخل كفلطلهم عقمنا انتاي مخانو بزي وتحدراو تريننج ديكونس اب حدا عب صلا زبلنايو كمي عينت وتحدراوي سرحيت كنغبر كم نخل زي كم وورنينج يو نراشا وورنينج يو نتشاينا وورنينج يو نخالو حيلتات ان امريكا قدفرونا يقول يوم زبلوم وورنينج يزهب زلو ስለዚህ again زي نريد لنا تنكالوت كم إيران يكون برقص كبيران تطبيقا زحيلان نيكولار اللون كده فرونا يكلونيم كجبروا زقول تخونك على مجبروا حفشا جن قبل الإيران زجبر زلوا كنتات جن نتكويناتنا العراق يذكرك نتكويناتنا ليبيا يذكرك نتكالوت هجرات فرنسا يذكر بتخكل جن أبيران منقص فريسي ورجيم فريسي كونن بحفشا تهزبي ملو بملا منقا دارجا بعبز عبي درجة أبغنتي هجرون منقصون كم زخوني قبر الله سلمتاي كمي تزارار يوم يهرموا الله يرلو سلمتاي كم يقبروا الله ساونكو حتى عاد قبروا أبزوان زي نهزب غازا مدقافومي قالوا حزب الله دو قالوا دو سلة دقف قالت بالسبالو حزب الله ناي حزب قال سلوا إسرائيل تقبرهم زلا قروم ديو سموق ديو أقام سلزلهم بفلاي كم إيرتراوسي كميلهم كامن إنهم زطفيهم ويكا كابت تاريخهم زهادميهم زبل إيرتراوكو أنصار التجوبات حيل تواجيانا سنة رغبتها حزب الله بعدو لناس نتيك على سلو حوتي بعدو ما تيون كوروم زليو وتسيتنا يتكورو زحسبو زمز تنسي حيليو مهنياتو تزاريهم نتهاجرو كبتنوان كتفوي لهم سمعتو تزب حفيلو تواجيو أتليس قالك كفالنا يمن كتحنز غالي حماس نتي زيك وعرض قفعنا إسرائيل زك عم زل حيليو how come نسغنتو opposition نايدك سباتكو مسلومي أبرتايد كله مانديلا كويك على سنيري لك أبرتايد سلزولا بفلسطين لما تم فلسطين كك على سناي قدني إسرائيل تقبلهم زلا نبور سلزي كونيك على سيو زغا كم legitimate ولا بإنترناشنال حق قبوليو نخدك على وانا انت لك قف انت لك مريت كاته وسيد انت له مسل كاته قفيف انت له نخدك على مسل لك تعال تصورت كم زي قدس نكدك على تقالس تخين كادما ما نمسك كدنقص الكاك حجزك كادما مثلا لك سلازي كم زي ايران كيدان ني حزب الله تنسيكم انصار اسرائيل تواغو يكون انت بلون زلا اب ليبانوس صقم سلازلوم اسرائيل ككل جزء سلتچفچفهم نفسهم نخكالاخلو كقالسيم من يحجزهم ايران تحجزهم يا سلمتاي حدا تم حزب الله قال لك فاناتهم شعايم سلازي مسا بغتا زرغبيهم كالاي دما اتي قالسي بجك ايران كحجزهم زخل سلازي يله نعاد ما حفص شفان وسلازو خنو ربح هاي كل جزء تنقر له نحس بالله متقافة إيران تبقى تقبر الله مالته يكون جن عقمنا تاسلت فلت كالوت كحجز وازقول حيلتار الله ينسفت إيران يرى عفشا جن مزيوم كسب عنكرهم زعتقون جنزة برينت يرم بليتهم كجورو زقولون موجاجن قليل كم زي كونه ولا إيران زأكل مدلوات جيران تنيرا بفتسهم زأكل كم زي نبرة سلمتاي إيران حنت هجريا إذن رياض لنا جن دارجا تزحية العالم بملو بحدا ترداديو زقبرو زلو كنتاتنا نرزالنا. Following weapons release, the Midnight Hammer strike package exited Iranian airspace and the package began its return home. We are unaware of any shots fired at the package on the way out. Iran's fighters did not fly.
and it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኢራን ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ክገብር ኣይፈተነን ብናትና ገምጋም ጠቕላላ እውን ዝረኣዩን ኣይመስለንን እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ተኽሲ ንዑ እንተዘይረኣዩስ ነቲ ተኽሲ ክሰምዑ ይከሉን ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብሓፈሻ እቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ኢን ዲቴይል ከመይ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ድሕሪ ክንደይ ሰዓታት ብሳተላይት ኢሜጅስ ተረኣየ ከርእየኩም እየ ክሳዕ ክንደይ ዳሜጅ ፈጢሮም ድዮም ኣይፈጠሩን ክንምንታይ ሓይሊ ነይሮ ኢራን እንታይ ትብል ኣላ ዓለም እንታይ ይብል ኣሎ ናብኡ ክንሰግር ኢና ሕጂ መጀመርያ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ እቲ ብደረጃ ዓለም እንታይ እቲ ሕጋውነቱ ናይ ብሓቂ ድዮም ከምቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ይዕንዮም ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እቶም ነቲ ኩናት ዝከታተሉ እስከ ክዛረቡ ከለዉ ንስማዕ እዮም They did it basically important from an operational perspective to become 19 hours later and about before kind of payload that they did on the B-2. And there's been a lot of discussion about the Fordo facility in particular, and the Pentagon says they've obliterated Iran's nuclear capabilities, but Fordo in particular, how hard is that to penetrate? So take a look at this right here, Manu. When you see the security perimeter right here, and then in just a second we'll get some more details here because you've got the support building and tunnel entrances. This is way deep underground, almost 300 feet underground. So when you look at the layout of this, you've got those tunnel entrances that I talked about, that support building, and this mountain covers the centrifuges. The centrifuges are the key part to them doing what they need to do to, in essence, enhance the uranium to get it to the level that they need. ብሓፈሻ እንታዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ዝዓበየ ከቢድ ዝኾነ ካብቶም ናይ ኒውክለራውያን ቦታታት ዝፈርዶ ዝበሃል ዘሎ ኒውክለር ሳይት እዩ ስለዚ ነዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ነዚ ንምፍራስ ነዚ ንምዕናዊ ነይሩ ብሓፈሻ ግን ንኩሉ ገምጋም ገይሮም ዝገበርዎ እዩ ብትክክል ሃሪሞም ከድምዕሉ ይኽእሉ ዶ እንታይ ዳሜጅ ፈጢሮም እስከ ሳተላይት ኢሜጅስ ዝገበርዎ ይረኣዩ So when you look at what this looked like before June 20th, this is what the fuel enrichment facility looked like from a satellite view. Now take a look at what happened here. Every single thing that you see here has been actually changed a bit. When you look at this, the June 20th slide, take a look at the facilities up here and over here. Now look, this is gone. This right here is also gone. So these are the kinds of things that happen. And another thing that's really interesting about this, take a look. This is that support building that we showed earlier. Everything looks intact. These are the tunnel entrances. Now let's take a look. When you go over here, you see that these tunnel entrances have been damaged beyond repair. There's what appears to be smoke damage right here at the support building. And then when you look here, see these things right in this area right here. These are penetration holes right where the bombs hit. And when you look at, there's actually a further one when you go this way, right up in this area, right here, which كم زرينا زلو انتاي زرينا زلو بزح بوتاتات نايتي تانلس مأتوي أقدس بوتاتات أفزبلو وبمهرام before and after قدمن دحراين سئلتات نارايو تدامجس at surface level درايوم زلو ساتلايت يوم زارب زلو بزح دامجس كيرون كم زلو وجن exactly نتني كل راو facility في أمودو يعني أمنا ذا نزبل بمسكزية يكرر مسكزية كأكن بحفشاجن هذا جف وتهدراو سرحيت كم زجبرون عبي وتهدراوي عمي كم ستقومون يزجل زلو إيران بزعباز قدايز انتايلا مجمريا دحرت متقعتي منيستر قديات وزعيناتو بزحابة مقلة نسمع. Yesterday, for a briefing on the latest developments on the ground, and of course on diplomatic process, because I came here from Geneva, where we had our first ministerial meeting of Iran E3, and then I had here yesterday lots of useful, important meetings with the foreign ministers of our region, and the warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implementation. كم نريد لنا زي عملية الوقتيات وزينا إيران بإسطنبول أبز كاز نبرنا ناي هجرات إسلام وعلى إساتكم زنبرن أتي حبريتا وكم زمتون في أمريكا تكبر زلا زخون يكون عازق قص حي لك هلوه بعلى بتكيناتاتيا تكبر زلان أيزو كل زور زل عنوات حتى تيت مخانان على فنت نعود مع قبر ملسي كل وكم زخون نيزنا جرزل. Applications
of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. So, بحتر دبله لولاونتنا ግዛታዊ ሓድነትና ብሓደ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ናይ ሓደ ኣባል UN ሃገር ካልእ ሃገር ብቕልጽሙ ደፊሩ ስጉምቲ ገይሩሉ እዚ ኣብ ኖርማል ግዜ እቲ ሕጊ ዓለም ዝበሃል ዝሰርሕ ነይሩ ተዝኸውን ነፍሱ ዝኻለ ነውፅ ክፈጥር ዝግብኦ እዩ ነይሩ ግን ሕጊ ዝበሃል ናይ ሓያል ምዃኑ ብፍላይ ኣሜሪካ ክትዛረብ ከላ ኤውሮጳ ድሕሪያ ልገቢሎም እንታይ ገይሮም ኢራን ኒኩለር ክትሕዝ የብላን ብምባል ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኣለና ፅቡቅ ገበርኩም ዝኣመሰለ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ሓበሬታ ወፅዩ ካልኦት መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ this is a reality check ኩሉ ሰብ ክርዶ ኣለዎ እዚኣቶም ኣሜሪካ ክትገብር ከላ ድሌታ ክትገብር ከላ ሕጊ ዝበሃል የለን ዓለም ለኻዊ የለን UN የለን ስለዚ ኣሜሪካ እያ ሕጊ ተውፅኦ ንዓ ብዝምጥን ንሳ ዘይትረብሓሉ ኩናት ኮይኑ ቅዱስ ኩናት እዩ ንሳ ዘይትረብሓሉ ወይ ንዓ ዘይገልግል ኩናት ኮይኑ ግን ሕማቅ ኩናት እዩ እቲ UN ይኹን ካልኦት ኤጀንሲስ ድማ ከም ሕሱም ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ክዛረቡ ኢኻ ትሪኦም ራሽያን ዩክሬን ሃሪማታ ተባሂሉ ዝግበር ብUN ብኻልን ጫውጫው ኮበረ ዝንኻ ዝቐድድ እዩ ነይሩ but when it comes to ንሳቶም the same ብዘይ ዝኾነ ይኹን ራሽያ ምስ ዩክሬን ስሕራይ ዶብ ከማን ኣለዎም ንዓመታት ዝዛረብ ኣርእስቲ ነይርዎም ንዓመታት ኔጎሽት ተገይሩ ለሚኖም ንሶም ኣምሲኖም ነይሩ ንኢራን እንታይ ዘራኽባሎም ሰሜን ኢራን ከም ካልእ ሃገር እታ እስራኤል ትበሃል ሃገር እኮ ኒኩለር ኣለዋ ናብቲ ናይ ኒኩለር ኤጀንሲ ድማ ዝተመዝገበትን ናይ UN ኤጀንሲ እቶም ናይ ኒኩለር ኤጀንሲ መፂኦም ክርእይዋን ክፍትሽዋን ዘይተፍቅድ ሃገር እያ ኩሉ ዓይነት ሕጊ ጣሓሰት እያ ኢራን ግን ነቶም ናይ ኤጀንሲ ናይ ኒኩለር መፂኦም ክርእዩን ንሶም ተዘራረብን ፍቃድ ዝሃበትን ሃገር እያ የለን ኩሉ ሓደ ግዜ እንታይ ያሎ ኩሉ ዝብሉኻ እንተማሊካ ኣይገትፉኻን እዩ ዕላማ ናቶም ክሓርሙኻ እንተኮይኖም ከውድቑኻ እንተኮይኖም እቲ ዘቕርብዎ ምክንያት ቅቡል ኣይኮነን ወላ ንዕዑ ሕራይ ተልካዮም ኣይገትፉኻን እዮም just this is a reality ኢራን fully comply ክትገብር ፈቲና እያ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ክብረት ብዘለዎ መንገዲ ክትገብሮ ፈቲና እያ ቅድሚ ሕጂ እኮ ምስ ኦባማ ሓደ ዓብ ናይ ኒኩለር ዲል ገይራ መን ኣፍሪስዎ ዶናልድ ትራምፕ መፂኡ ኣፍሪስዎ ምስ ኣሜሪካ ዲል ገይራ ዓመት ክልተ ዓመት ከይገበረ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መፂኡ ኣፍሪስዎ ማለት ስለንታይ ማለት እዩ ምስ መን ኢኻ ዲል ትገብር ንመን ኢኻ ሕራይ ትብል ንስ መን ኢኻ ትረዳዳእ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ መድረኽ እዩ but again it's a very difficult situation ኢራን ኣትያቱ ዘላ ግን ኩነታት ሕጂስ ከዳብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ሪኣክሽን ዝገብርሉ ዘለው ንሕለፍ ክልተ ነገራት ክንርኢና Stating direct involvement in the Israel-Iran war has drawn mixed reaction across the globe. While Israel lauded Trump's decision, the United Nations called for de-escalation. Russia has condemned the attacks. The Kremlin has announced that President Vladimir Putin has no plans to speak to his US counterpart, Donald Trump, but added that a call can be arranged quickly. Russia has called the US action irresponsible. መቸም ናይ ዓለም ግብረ መልሲ ግበር ከም ዘለዎን ግን ፍሉይ ዝኾነ ግብረ መልሲ ንርኢ ኣለናን ቭላድሚር ፑቲን ولا حنت نقبر إيرانيان من استبداد صينا إيران براشا خيد مخاني نقرالو جن I don't think Putin engage كقبر زخل نريزة لنا تزقبروا زنبرو ركبات من إيران راشان ساب كندو إمقاد زلوا وسلا زينا برديو ويس دونالد بوتين مس أمريكا يدواول سلا زلوديو I don't know this is a very complex situation قبل دمايل لنا مسلم هجرات عرب كالوتون بزح ركب سلزلو عبز حجز اللو توسخ كأن أقولني تنت إلى زلا إيران كوينو كبخالو توسخ تنت إلى نخقط مو مفرح دي كون زغل many things لذي أنت أرم عربا وعلم راشا زخوني يكون كتجبر كم زي تغل تروف تجبر على جين أمخنياتو إيران is a very fundamental important in Russia أمانة قد أساقر إيران موداق مالتني راشا
عبي وطقت يجي جن ولا حنت قبركم زي قال لك كم تناي سوريا مودا كتحنوا زي قالوا إيران كود قيب لكم يلقون there's no science ناي مودا ملكت كأبزوان زي جن still تي alliances كم تزدلك حاجة سكوبو زي مخالهم نعنا أنت عزبتي أقرأ مخين in a gross violation of international law. In a statement, the Russian Foreign Ministry said, quote, "It is already clear that a dangerous escalation has begun, fraught with further undermining of regional and global security." Then, in a series of posts on social media platform X, Dmitry Medvedev, deputy chairman of Russia's Security Council, questioned what the US had accomplished with its strikes and warned that So هذا كابتن ما خرطنا security na Russia زقلت انتلون تايلو the enrichment of nuclear material and we can say it outright the future production of nuclear weapons will continue. لذي هذا كابتن زبلته إيران ناي nuclear program ناتا كتكسر لبخانا حبيرا سلزلا بزح الجوان زد ما تقبلوا تي قطع المخانون a number of countries are ready to directly supply Iran with their own nuclear warheads. قال هجرات دماء إيران نيكولاراوي أطوار ولا تنيكولاراو بومب كبواز قولوا كم زلوا دماء مجنزابي اللي بلالو مانجو بوتين تشاينا ركب يكبر كم زنبرة تليفونات يراقبهم زلوا يزن جرجن نيكولار ني إيران كبواهم زبزلوا نمفر راديو بتخكل كم مخبر سلز دليدي هذا كابتا أجرها من أزرع ربهم كوين زلوا نقول عينتي مختل بريزنت ناي أمريكا وتحتيتني يرزح التوزي لذي كنا منتهي Several countries are now ready to supply Iran with their own nuclear warheads. China, too, condemned the U.S. airstrikes through its state media and warned that Washington may be repeating past strategic mistakes. Beijing said in a measured diplomatic approach, prioritizing dialogue over military confrontation offers the best hope for stability in the Middle East. China wouldn't هنا كاب نايرا شاب زي فله بصحف ويقون بمجلتي أو ينبرك أبو حليفهم كبروا زقولوا كم زي اللابزون جليس أمنيرهم. Reaction from the international community coming in following the military strike. I just want to get to a couple of them that have been posted most recently. The UN Secretary General Antonio Guterres calling the attacks a dangerous escalation in a region already on edge and a direct threat to international peace and security. Again, we reported a short time ago. كم نريد لنا أن UN General Secretary أنطونيو غوتيريس وإن تكونتات أب حدقة أب شافنا شجر نزل زوبا even نابز جدد أنوات مرح أقام كم زخونة قليش ولا حنت قبل هاي كلنيو وهناتو بوسناتو زقبرو زلو سرحنا بوسنات كاخنا كف كبيديو بوسنات أمريكا so there is nothing he can do or جرى جس بجاهم نزوكينات قدوفي لخلمني زخلم برك قبرون كبلو زخلنا قرون بزحية بالله. That the UN Security Council is going to be holding an emergency meeting as the Secretary General warns there is. Our Constitution, only the Congress can declare war, not the President. And Congress can only declare war on a country that poses an immediate and grave military threat to the United States of America. President Trump has started a war with Iran, which poses no threat, let alone immediate or grave whatsoever, to the national security of the United States of America. Under an unconstitutional statute. سنتايز بالزلون دونالد ترامب كوينات نكوج أيفقدوني بحقنا أمريكا حق كوينات كوج زخل بحقنا أمريكا بتقوامنا أمريكا يزبل زلو تي كونغرسنا أمريكا نسوين الكونغرس هذا إمننت زي تعرف هذا جنيا ندحنتنا أمريكا هذا جا كوت زغل سلاين سقات مسزرئه رايو نتي أواجنا كوينات كجبر زغل كونغرس يلو دونالد ترامب جن زقوني يكون بروسيجر كي تختله زقوني يكون إيران أمريكا سقات فترة لازم الكونتات أبزي اللو زقونة ليجيتيميت زقونة نوعنا بتكوينا نكاتو زجدد مهنيات أبزي بلو بتون كوز قبر زلون إسرائيل لمحقواسن أنا عطاتهم نمقيافن أو كانتهم أو كناز دليل زلون محقواسن زقبر زلون مخانون إذا ما بحقيقة حتى تدخل كونتات مخانون يمزلوا قبر زلون ماني كحاتون دونالد ترامب بس جزية we don't know but anyway تزارباناتهم أبزي بزعبات استقبل متكعتي كزارب خلهم تلاقي aspect ناتو من البات أبكارك زي خلهم صوينا أبزي بزعبات متكعتي كزارب خلهم نسمع. To do something about it. Now to the military aspects of all of this, Scott. What did the United States military do last night and this morning in Iran? Well, what they did is carry out an illegal war of aggression. It's a war crime. It's not just a war crime. Judge Jackson from the Nuremberg trial period, lead prosecutor of the Nazi war criminals,
asserted that a war of aggression is the ultimate war crime because from this war of aggression, all other crimes emanate. This is what we did. I don't know why Americans are proud of this. This is an act of perfidy, a surprise attack, an undeclared act of aggression that had. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት ኣሜሪካ ጌራቶ ዘላ ሓደ ዘገድዳ ምክንያት ኣይነበረን ካልኣይ ድማ war of aggression ወራሪት ሃገር ኣሜሪካ ወራሪት ሃገር ድማ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ወራሪ ሃገር ድማ ገበናት ናይ ኩናት ዝፍጽም ንሱ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣዋጅ ናይ ኩናት ንባዕሉ ሕጋዊ ስለ ዘይነበረ ካብኡ ስዒቡ ዝመጽእ ኩሉ ሓደጋታት ኣካል ናይቲ ዘይሕጋዊ መንገዲ ምኽታል ዝፈጥሮ ነገር ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ድማ እዚ እንታይ ዝኹርዕ ኣለዎ ንሓደ ሃገር ወላ ሓንቲ ፕሮቮክ ዘይገበረካ ዘይቀረበካ ዘየፈራርሃካ ክወረካ ይኹን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስደባኻ መደብ ንዘይብሉ ኣብ ዘይምልከተካ ጉዳይ ከይትካ ትገብሮ ዘለካ ጉዳይ ብምባል Scott Ritter ነዚ ነገር ይኹንኖን የጋልጽ no foundation and justification again to justify something like this which is the equivalent of what we would say a preemptive a preemptive act of self-defense. So there needs to be an imminent threat that can only be dealt with through this act of aggression. Iran was in the process of negotiations that would resolve all of the issues that could be perceived as a threat. So there is no imminent threat. Moreover, we know that the sites that had been targeted, 3 nuclear sites, Isfahan, Natanz, and Fordo, were empty. That these strikes would have zero impact on an Iranian nuclear program that had long since been evacuated from these sites and sent to other locations. It's come out that this strike plan. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እዚ ኩነታት እዚ ኢራን ምስኣና ኣብ ዲስካሽንን ኣብ ዘተን ዝነበረት ሃገር እያ ንከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ንክትገብር ዘገድደካ ምክንያት ኣይመሃለወን ልኡላውነት ናይ ሃገር ንክትደፍር ዘገድደካ ኩነታት ኣይመሃለወን ካልእ ኢራን ምናልባት ነዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክትገብር ተኮይንካ ሓንቲ ስነ መጎት ኣላ preemptive strike ዝበሃል ሱ ድማ ዘይተርፍ imminent ዘይተርፍ መጥቃዕቲ ክወርደካ ምዃኑ እንተፈሊጥካ ኣቐዲምካ ነቲ ከጥቃዓካ ዝዳሎ ዘሎ ሰራዊት ንክትሃርሞ ዘኽእል ሰልፊ ዲፈረንስ ነብስኻ ምክልኻል ክቆፀር ይኽእል እዩ there is nothing of that sort ከም ዓይነት ነዚ ምክንያት ነዚ ሪዝ ነዚ ኩንነት ዝገልጽ ኩነታት ኣይነበረን ኢራን ኣሜሪካ ክትሃርማ ወይ እውን ከተጥቃዓ ዝኾነ ይኹን ንዑ ዝገልጽ ሓበሬታ የለ ወላ ንዑ ከምኡ ክህሉ እዩ ዝብል ዝያዳ ኢራን ትብል ነበራ እንተኺልኩም ኣሜሪካ ኢትኩም ኣገርኩም ኣክሉ እዚ ኩናት ኣብ መንጎና መንጎ እስራኤልን ዘሎ እዩ እስራኤል እንኮላይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ኩናት ጀሚራቶ ዘላ ግን ናይ እስራኤል ጉዳይ በዓለይ ሰትል ክገብሮ ይኽእል ኣሜሪካ ግን ኢትኩም ኣክቡ እያ ትብል ነይራ ስለዚ ንኣሜሪካ ንኽሃርሙ ንኣሜሪካ ንኽድብድቡ መደብ ኣይነበሮም ወላ ዕላማ ኣይነበሮም ኣሜሪካ ግን እስራኤል ንምሕጓስ ናብቲ ኩናት ዘሊሎም ኣትዮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና and ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ብዘሕዝን መልክዕ ይቅፅል ንሪኦ ኣለና it's a very tragic very sad እቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ exactly ነዚ ኩነታት እዚ እዩ ሓንቲ ንዓይ ተገርመኒ ዘላ እዘይ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ውፁእ ዝኾነ ግህሰት ናይ ሕግን ዓለም ለኻዊ ስርዓትን ምስቲ ዘለዎም ወታደራዊ ፀብለልትነት ኣብ ግምት ኢኻ I don't know ኣበናይ መድረኽ ኮን ይኸውን ነዚ ኩነታት እዚ ቁርብትለይ መዕገስ ክረኽበሉ ዝኽእል I continue to wonder about this ኣሜሪካ ሲ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ብርግፅ ብዙሕ ተቃዋሞታት ይገጥማሉ እንዲ ግን እንታይ ሞይ ተጋጥሞ ካብ ምንታይ ተጠው ኣቢልዎም ኩሉ ግዜ ድሌቶም ንኽገብሩ ዕንወት ንኽፈጥሩ ሃገር ድሕሪ ሃገር ንኽፍርሱ እዚ ኩሉ እናገበሩኸ ብዙሓት ሃገራት ድማ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኖም ይስለፍ ንዓይ ብጣዕሚ ዘገርመኒ ወላ ንዓድኻ ጨፍጭፋትካ ኸላ ምስኡ ንኣብነት ኣብ ኢራን ኣለዉ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገበረትና ዝብሉ ኣለዉ ከምኡ ዝብል ኣለዉ it's just I can't believe this ኣብ ሃገርካ ዘሎ ፖለቲካ ክትፀልኦ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ወታደራዊ ይኹን ኩሉ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር እዩ why do you have to ኩሉ ነገራትካ ከሲርካ ዜሮ ተመሊስካ ሃገር ከም ብሓድሽ ክምስርት ኢና ክትብል I know እቲ ፖለቲካዊ ሲስተም ናይ ዓለምና ብዙሕ ሽግር ከም ዘለዎ ኣብ ዓለም ክሳብ ሕጂ ኣነ ግን ካልኦት ሃሪሞም ፖለቲካ ቀይሮም ጥዑይ ፖለቲካ ዝሰርሕዎ ነገር የለን ኩሎም ሰዳም ሁሴን ከፊና ኢሎም እዮም ኣማሪሮም ድሕሪ ሰዳም ሁሴን ዝረኸብዎ ክሳብ ሎሚ እዮም ዝድንግፁ ሰዳም ሁሴን ደድምለስ ኢሎም ገዳፊ ከፊዎም እዮም ዘማርሩ ነይሮም ድሕሪ ገዳፊ ዝደበነ ገዳፊ እንተዘኪሮም ክበኽዩ እዮም ዝደልዩ ሊብያውያን
ዝኾነ ሊብያዊ ናይ ዘበነ ገዳፊ እንተዘኪሩ ክፅለል ጥራይ ዝኽእል ሎሚ ዘላ ሊብያ ዘበነ ገዳፊ ዝነበረት ሊብያ ስለዚ ዋላ ሱዳን ጎረቤትና ኸይዶ ዑመር አልበሽር ጸልዮሞ ዕግርግር ገይሮም አልዮሞ ዘበን ዑመር አልበሽር ግን ተዝሓሸ ዘበን እዮም ነይሮም ብዙ ሕጂ ዘለዎ ሃገር ከማንደ ይብሎም ኮይኖም ኣለሎም ስለዚ people need to wake up ብኸምዚ ወታደራዊ ቦምባታት ዝመፅእ ለውጢ ነቲ ዘለካ 20-30 ዕፅፊ ካብኡ ዝኸፍእ ሽግር ይመፀካ ዕድል ጌርካ ሃገር ተለካይ ሃገርካ ክትፈርስ ትኽእል እያ ብሓብትን ክኣትዋ ይኽእል እዩ እዚ ኸዓ ኣብ መፅሓፍ ዝተነበበ ወይ እውን ኣብ ፊልሚ ዘሎ ይኮንካ እንትርኢ ዘለኻ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ንግሆ ምሸትን ዘጋጥመካ ዘሎ እዩ ነዚ ዘይምርዳእ ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሓደጋ ኮይኑና ዘሎ እዩ ሓደጋ ድማ I mean everybody is living through it and ነዚ ሓደጋ ምፍላጡ ድማ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተደየለ በዓልኻ ናብ ሽግር ኢኻ ተኣቱ which was done in cooperation with Israel, was something that had been planned more than a year ago and actually been practiced by the United States and Israel. So this was a pre-planned strike. Now that USA has hit back at the nuclear installations of Iran, world military strategists are worried and are thinking, how will Iran retaliate? There are many ways Iran can now hit back at USA and Israel. One of the ways could be that Iran may decide to choke and block Strait of Hormuz. If we look at map, then Strait هذا كابتي إن إيران قبل ما تنتهي كون غل بزح فرشنا سنايمت قاعد قبل ما تكلوا أي غلي هذا أمانة بزحنا أمريكا وتضرب بيزات هاللون عم كم دليتها كتحرم تغل تقندخ قبروا مخانم ببايتونايت هاجرون تحبيروا زلوا ما نزي ستريت أوف هرموز بحال نعوك عطس ومخانم نجيرهم على أي توسنان على أتي تم لو ميكر سويكات تم حقت أكلات يوم نتحسب أبغى شو مزلون بر نايمودا توسنة أي توهبلون على سلزي نزين دحري عطيومه كتبانة علم نفسه كفك أبي اللي خبزة قدس أبي وتكا كتبا شجر كقاتميو معناته درو ندادي لعلي ذي يبلو نزيان دحري عطيومه ندادي شوت كجبرين لعلي and then everybody is gonna have an impact نقول سب أب كتباناتو شجر كمتي معناته ندادي كل تدتكم على نبرات ندادي دمت مقبي نداديو زفري دان نبرات كل نجر كفابريكا زفري فابريكا دما بزي ندادي أي سرعني سلزي السون ودسونا بقمتي تيخا بتكونتات نريو زلنا إيران هذا كابتكو قبروا زخلو نزي بوتازي لوك مقباريو I hope أي قبروا نخونيهم زولو زلو بزحات أمريكا منيسر بتاعتو تاين تايسكيلو ني تشايناسي ني إيران نزخي تعاتوا كتحجزنا نمعصن دبديبوسي تشاينا دما حجزنا ني إيران سقوم تغيت وسط تدركنا دفرنتنا أمريكا أكال عالمي خاخدليو تخل بزخونه تزلو كنتات مفلات كاغداسي حيل انت لك زخونه ولا استبد نجر كتزارب تخليغا زخل كلاك حيل يلا Today, breaking news and historic day. Sorry, أبزني راح أنتي فيديو more details اللي أنا عاك وكمير اللي نيرجن أي رخب كان اللغو نساتهم زيادة أبزي sorry نتي منيسر بديت وزايناتهم كريكم سلزة اللغة. Let's go. The president had to take action as a response. And the response included strategic ambiguity. Can you walk us through the plan in terms of how it was deceptive, not allowing the Iranians to understand what was really taking place? Well, ultimately, when we do these things, it's because we care about the safety and security of our troops, of our airmen, and all those who are supporting these missions. So, obviously, the element of surprise is important in military tactics. In this particular, now, I don't think the Iranians or anyone should have been under any mystery. The president said very clearly, we have 60 days to make progress on a deal, and if we don't, I'm going to deal with it differently. But in terms of what people call deception and surprise and things of this nature, the core of that is not the success. The mission was going to be successful no matter what. The core of that was protecting our servicemen and women who are in harm's way and conducting that mission. That's the most important part. And they went in, they did what they needed to do with precision and skill that no other military in the world can do, and they left. And they were well outside of Iranian airspace before the regime even realized what had happened. And that was the goal here, and that was achieved. These planes came from halfway across the world. كم زبلو زلو نحنا تي علامة بقعت سراويتنا أمريكا كم استخايدن تعلامة دما هندبتنا تكتكم دما نتي أو زلنا سراويت ون حدقا خيوت كسلن فره كل زي قالك كفالنا هندبتنا تكتكم كتكلالك أبزي دما بتدقاقام زارب نحنا نزخون يقون إيرانا وسباي قتلنا نزخون يقون أي قتلنا نتني كولرناتهم تراينا دمسيسنا سلزي مس إيران زخون يقون تساقام يبلنان تساقامناتنا مستني كولرنا إيران مخانو يكمن زفتن
እቲ ኒኩለር እውን ኣካል ናይቲ ሃገር እዩ እቲ ኒኩለር እንተዝነብር ነይሩ እኮ እዚ መጥቃዕቲ እውን ኣብ ማይ ተኻየደን ባይ ደ ወይ ነዚ ቅድሚ ነዚ ቪድዮ ምግባረይ ሓደ ፖስት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤክስ ዘውፅኦ ወይ ኣብቲ ትሩ ሶሻል ዝብል ዘውፅኦ ይረ ነይረ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ረጂም ቼንጅ እውን ከም ሓሳብ ኣነ እኳ ይደፍኣሉን እየ ግን እንድሕሪ ኣብ ኢራን ዘሎ መንግስቲ ንህዝቡ ዘየገልግል ኮይኑ ዘይቅየረሉ ምክንያት ክህሉ ኣይግባኣን ዝብል ዘረባ እውን ኣተንቢህሎ ስለዚ ድሕሪ ደብዳብ ሕጂ እውን እታ ረጂም ቼንጅ ትብል ኣምልቕ ኣቢልዋ ኣሎ እቲ ሓሳብ እቲ ዕላማ ድማ ኩሉ ግዜ ከምዚ ሲሪየስ ዘይኮነ ገይሩ ዘረባ ይድርቢ ሽዑ ይዕቅን እቲ ሰብ ከመይ ግብረ መልሲ ይህብ እቲ ፖለቲካ ከመይ ግብረ መልሲ ይብርዩ ሽዑ ድማ ሲሪየስሊ ፈሎው ዝገብሮ ዶናልድ ትራምፕ ዓሻ ተመሲልካ ድራሮም ወዳኣሎም እዩ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ከምዚ እንታይ ከደ ይብል ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝብልዎ ዝኾነ ዘረባ እዩ ዝድርቢ ንሱ ግን ካልኩሌት ዝኾነ ምንቅስቃሳት ከም ዝገብራ ከምዚ እዩ ዝፈልጥ ሰው ኢሉ ከም ተራ ዘረባ ድርቢ የብሎ ግብረ መልሲ ናይ ሰባት ይዕቅን ግብረ መልሲ ናይ ሚድያ ግብረ መልሲ ናይ ካልእ ፖለቲካዊ ኤሊት ይዕቅን ሽዑ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ስጉምቲ ክገብሮ ይኽእል ድሮ ዝገይርዎ ዘሎ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ደገፍቲ ናቱ ፖለቲካውያን ይኹን ዘይ ፖለቲካውያን ብዙሕ ሽግር ይፈጢሩሉ ዘሎ ምክንያቱ ንሰላም ጎስጉሱ መፅዩ ኣብቲ ዝገደደ ኩናት ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ይእትዎም ስለ ዘሎ ናይ ዩክሬንን ራሽያን ሰላም ኣምፅኡ ንዓለምና ኣብ ሙሉእ ሰላም ክመልሳና በልዎ ናይ ዩክሬን ኣይወደአ ተወሳኺ ድማ እቲ ቀንዲ ዝፍራሕ ዝነበረ ምስ ኢራን ድማ ብመንገዲ እስራኤል ሕጂ ድማ ብግልፂ ኣብ ኩናታት ኢሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናይ ሰላም መራሒ ከም ዘይኮነ ኣርዩ ኣሎ ሕጂ ድማ ረጂም ቼንጅ ኣብ ልዕሊ እንተወሲኹ ድማ ወታደራት ሒዝካ ኣብቲ ኩናቱን ምእታው ክመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣጋይን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሊትሊ ነቲ ናቱ ቤዝ ጠሊሙ ኣብቲ ዘድልዮ ቦታ ክኸይድ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣጋይን እቲ ናቱ ቤዝ እንታይ ክብል እዩ ከመይ ክኸውን እዩ ንሱ ናብ ካልእ ክንገድፎ ንኽእል ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕልኽላኽ ዝመልኦ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ኢራን ኤግዛክትሊ እንታይ ክትምልስ እያ ትሓስብ እያ ዘላ ምክንያቱ ኣብ ኢዳ እዩ ሕጂ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ድያ ክትሃርም ኣብ እስራኤል ድያ ክትሃርም ድሮ ኣብ እስራኤል ሃሪማን ድያ ግን ሞር ክትሃርም ከም ትኽእል ኣብ እስራኤል ዝለዓለ ደረጃ ኣለርት ኮይኑ ከም ዘሎን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ጥቃ ኢራን ዘሎ ብሙሎም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ተጠንቀቕ ንክፀንሑ ተኣውጅሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢራን ግብረ መልሲ ክትብያ ሌጂቲሜት ራይት ድማ ኣለዋ እንድሕሪ ሂባ ግን ዝገደደ መጥቃዕቲ ድማ ክንገብር ኢና ኢሉ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እቶም ኩሎም ናቱ ሓለፍቲ ኢራን ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብቲ ናትና ቤዛ ተገይራ ዝገደደ መጥቃዕቲ ከጋጥማ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ስለዚ ኢራን ሓሲባ ኣብ ኢዳ እዩ ዘሎ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትብያ ካብኡ ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ግን ሓሲቦም ተመሊሶም ካልኣይ ግዜ እንተጥቂዖማ እውን ኣይገርመንን ኢና ኣይ ምክንያቱ እቲ ድንደና ደረጃ ዘይብሉ ምዃኑ ንርኢ ስለ ዘለና ማይ ሆፕ ገለ መብርሂ ክኾነኩም ናተይ ምንጭታት ካብ ዝረኸብኮ እዚ እዩ ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ርእቶ ብሃናፅ መንገዲ ኣብ ታሕቲ ግደፉ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና እዛ ኣርእስቲ እናቐፀለ ስለ ዝኸይድ ገሊኡ ነዚ እናገበርኩ ሓድሽ ትሩ ተቐይር ኣሎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚኣ ገይረ ኣለኹ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ነቲ ሌቴስት ዘሎ ሓበሬታ ክነምፅእ ክንፍትና ድሓን ኩኑ ፅቡቕ እናበልኩ ቻው